Niko nije pitao, moram da kažem nešto. Zašto devojčice od 14-15 godina se oblače kako se oblače? Zašto se šminkaju? Zašto... Halo? Zašto devojčica od 14 godina ide na oblikovanje tela? Nemaš ni dlake ispod pazu. Ja ne znam gde vi žurite. Imaćete ceo život da budete fucking žene, odrasle žene. Ne, devojčica odluče kao sa 14-15 da nose ovako štiklu na mini suknje i haljine. Šta radite? I posle kad bude, oh my god, popome je muškarac od 50 godina, zato što izgledaš kao da imaš 30. Full face, bukvalno beat up make-up, full face make-up, mini suknje, štikle. Come on, bro. Oblikovanje tela. Telo vam se još nije ni razvilo. Još se niste ni razvile. Šta vi oblikujete? I sad dolazimo do pitanja, a gde su roditelji ovim? Ne, gde su roditelji? Roditelji dobro znaju što deca rade i to me najviše plaši. Ne znam te vi žurite, zašto toliko želite da odrastete. Imaćete posle ceo život da budete žene. I vi odlučite sa 14 godina da budete kao, završila sam osnovnu školu, I'm a woman. No, fuck no! Be a kid, goddamn! Ko se pronađe, if the shoe fits, wear it. Ovo nije normalno. To ponašanje nije normalno za neko dete. Niko nije pitao, moram da kažem nešto. Zašto devojčice od 14-15 godina se oblače kako se oblače? Zašto se šminkaju? Zašto... Halo? Zašto devojčica od 14 godina ide na oblikovanje tela? Nemaš ni dlake ispod pazu. Ja ne znam gde vi žurite. Imaćete ceo život da budete fucking žene, odrasle žene. Ne, devojčica odluče kao sa 14-15 da nose ovako štiklu na mini suknje i haljine. Šta radite? I posle kad bude, oh my god, popome je muškarac od 50 godina, zato što izgledaš kao da imaš 30. Full face, bukvalno beat up make-up, full face make-up, mini suknje, štikle. Come on, bro. Oblikovanje tela. Telo vam se još nije ni razvilo. Još se niste ni razvile. Šta vi oblikujete? I sad dolazimo do pitanja, a gde su roditelji ovim? Ne, gde su roditelji? Roditelji dobro znaju što deca rade i to me najviše plaši. Ne znam te vi žurite, zašto toliko želite da odrastete. Imaćete posle ceo život da budete žene. I vi odlučite sa 14 godina da budete kao, završila sam osnovnu školu, I'm a woman. No, fuck no! Be a kid, goddamn! Ko se pronađe, if the shoe fits, wear it. Ovo nije normalno. To ponašanje nije normalno za neko dete.